iso no pohot ay katangkaboh dati nga mamusoro toko dot painsuang nga kuinang kulot kumo na timungon haron hot kakitanan dot piro-piro hot oray tano ko ambolutan ngay the right ko itit kalimpupuson na pumagunan na timpubay no ihahapaka kung ano minsa do oturos ino po antakan di rin kinumay haydo hiti nga podom 15 hari 14 hari bulan maturid di 14 hari bulan nga sayra dot nakorikot dahilad epot KLIA haradi pira-pirat ko sumandakan dot moy pira po tulun pansuang ne haydo ne ropoho kana po dit sumandakan ni dihom ay manuh kawi dot na nakaswang ko na iti apps da dia ka dan Air Asia dan nununo kam iti na po nga kaunondo asusadat ato kanondo porlu mongay piruba ilohodi rumikot na po diri moy na po tanom ikamondat ay scan da turos wah tokong intay ko hirit chat da WhatsApp da dusun ministry nga haray aransak tamo da pasalid dit o nga barcode no ngay hingga grup di aransakid di pasalot barcode gitu intay ko nga aransak tamo da pasalo barcode ponori ko ti komondot scan da turas ki kang kundi karuhang ato kay aransak kumutitid ay lani lo komondo scan da turas nga miya galidit apag yakapyo no kaimpuni ribo miya galidit no basanan da tulun nga sa kira na po monopot kapiyad ay osanong kapiyahit panggunaan dat sumakay kapal tarabang scan da turos o duyaan ako ipiyahi kakitangan di lo nga mo ginada na dit ay ngon pintimba ko nuri di tiket dati dat baris ko no paganda diri hom san tungob san tantan na po turos oske na turos dati sumuang oske turos sumuang hingga uhang toko sedangkan dodondo nga ay sira na po sumuang toko hingga kaday nga hingga hot kasanangan dati do mumuguno toko dit saya sejahtera tay ko may sejahtera saya sejahtera ko tulisan to kahit ngaran, tadon, nomor telepon, suhu. Yoho nga inohit. Patano ni kamoyon dat saya sejahtera tumungo katulot tilod mo'y pakitimbak dit pagano ay suhu. Ilinaso. Nga sa ginumun na ikuri kato dat ay kaday. Haro iso na kaday dihitih dat paimbida-bida ipanimbakot linaso. Kagumuan na po panimbak linaso nga papintanan da tulun dat haresten moy to ko insomok normal temperature kaganda di harinit ngon pasakatan dahilad limput ngon to ko ilo harman ko isa kadet akawas ko pio sumingka ko do ko nga ako record nakanta tulun na tanga kawas sa sumuang hiri kaday siyod di nga di ko ni habharo iso o kaday susuay ko pwede siyod paingili diri medjam tumuko kot paingala mahikot yun lo iri pa yung susuay na purimanan ko di ka ni habla tumungak kot yun yun dit hormat ko piyo diri hormat ka dit yun lo nga hormat ko piyo paingilad skin suho nga
kaubasanan to kono dilo. Monopot tu jadi kapiyod ay ilo nakanto di kapi komondot tanda di dahi, tanda di tangan kah. Hiri ni paguhatan dati dot. Agayon ay tuhot dati dating pubay no. Om ay haroy papotopot to iti numuti kapiyori ka. Nga harohi mo borosot ay okon po ko ilo-ilo nga papinting ubas na madati ka. Milo nagi kamoyan do papinting ubas at i kamondo mamalaya-laya nga ay man to kono po hit alaya piya nga ya tampan bo. Sakira piyan itih na hit panimpunan nga it okon ko nuridi mamonsay dati dat yadit at halungku tay ko terperangkap jadi terperangkap pa dusunay alawaan dahiri kada to ko gisamba alawaan to ko dahiri dia diberit kemudian ku di terperangkap bo. Oke, jadi ino po hit ay sera no pod oray tanilat Matius 24 ayat buk kedua na podam apat ayat telu na podam miso nga ino pa ituhot dati dako pagulo nga oto po tinangkudid iyoho no pati nga poinsuang ilat tulundat mantimungo ang boras kapiyam to kauho to kuno mati kapiyad doho no pag ginawahom manguhot ako no kapiyad dat kada to ko po ang ipanguhot at tulundas may asalamatin ako idudas ka. Memang hara hituhot dati tiyad di bo. Nga kapag gulo na pohom asanong nakapiyad pamuhandaman to kanod paingkuro umakapiyad tihom. Ipagilitan ako inang kulat tulundat timungon daan ta kanila. Kauha to kuno hala. Umaduat tuhot paingkuro malo karuhangko ka. Hintang ni karuhang no. Ano piya uhoton nga muhot ta ginaunod. Itino pagya kaslamatan iti nga pribadi ko piyo bogi. Muhot ta ginao dati tapotin ako isilad isyo nga painsuangi kadaw lo kamoyan dati mungon. Poinso sa duwan na pamuhandaman nga kailihan nunay tanganak o handaman ni tanganak lusadu. Ako kuro maylo yaw ka. Mimbulay ni paguhatan no miya galid di. Ay, ngono po saraha ila tuhat-tuhat atilo nga. Yadi katangob. Katampuras miya galid dit papoyhad no ginawa dati bo. O konpondod ay isuang nga pangintangan da tulun, isuang nga pangintangan no sendiri iya tay kay karuhang itanganak tarang-tarang gadi ipangintangan nagitulun nga ano kapiyon takki karohian na kinorohingan nakaralano diolo hirinundod mimbulay na lat kasindol la ginawa ay insalawon dat gumu nagitulun dat haron nagi imamili do mamili ako na pod ay atimungan miyampay na karuhang ko atimungan miyampay na tanganak ko to olisi ako diolo ka haron nagitid ato ko yung salaw na artid di bo haro to nga sa kira na padad haro itid di hom osanong nadadi dat napadahi tamodon dati nga moy to kadad ihirid yati na ila tulun-tulun dot timungan anta kanila. Ato ko na ilanang paiguro kapi nga tumanod na pod do kayo pamusarahan dat tisam-tisoom. Ay ano ilan ay kapi milori koton nga ikaw mo yan dat ay ilan to kay tisom-tiso na po dati tinga paigkukuro hot ay
hingga no korikoton nitit penenudan dati mo nikita ko nga kapuriman to kay tibo to kay milad mo borosat idinsan saidi no polom ampay-ampay ni silo ka tay ko Liza gorotom isyo ampay-ampay ni siyo ka kada ko po borosat isino polo tumonong borosat kikara mi suswabom ay ampay-ampay okon moti ko iloot ay isuot pangilaan isay na ko ilaswang ginaw pengkuro haro piro-piro hot numan imbulayay do hiti dot ay isay na nangkulot man timungo nailan datid hitinupod ay pamagunan nga haro duo hot ay tinimungan dinoray tandat iman na kinorohingan pentalango do kumoyan da salamatan kumoiso na po nga iyolo ina nga patay iswang dot pananudan dilo kumakinorohingan so ira korikotan ni Jesus kumoyin duo tungagon salamaton nga harak agutit ay kumoduo ikamoyon dot ay kapuriman kokito kawaya itit kalimpupusan dot pamagunan miampay dot anak kawaya iti kamonda kapatayon ilo no hit tulun-tulun dot napili dot tumuguang dot kawaya da kantakan idi di alumis sa pangalaman nilo nga ay intangan to kano pati kantakan dot kalimpupusan na pamagunanam doho na paginaw uhang ko it okon ko yoho ilo pagilitan dot it pilik kinorohingan dot kawaya iti kalimpupusan na pamagunan kawaya kapuriman ni pengkukurohot karalano iti koy na pamagunan nga kaduhong kad pili to ko kinorohingan pasti do iyati ni tulun-tulun dit girot inakatanto da kinorohingan dat mo kokito do pengkuroh na ako kantakan dat koy iti pamagunan dat imyampay do mato dati sendiri ino pa'y tulun-tulun dat girot ta iti pamagunan da iman salamato nga yolo no hit minumogompi do hukum-hukum ba kinorohingan iman diolo kumadi Jesus ino po hikunsi dahilo nga memelihara memogompi tok ngon to kano po imbulaya lo kamondot ay panuhuan da kinorohingan boros sa kinorohingan gumu numutiot agat no gid topot ko piyo ino pa ikon ni habom nimbulayan to kapasalat karay titi kamondot isisoot kapurimanan isiso boros hiri nga to ko nakagaton okon pondod ang bulayan datit hukum ba kinorohingan tadaw do bay no kaimpun nakadaw tit hari sabat hari sabat oroitan hari sabat nga hilo no gumanggaraw to kakagud pengkukuron no iyati pengkuron no di pananudan to katid hari sabat iyati gumuot kontobon iyati ngai aga tumoti ay nga noritan mo ti dahitid iyolo no pohit iman salamato nga mantad ko iyolo no pa nga ogompi hukum-hukum makinarahingan nagi iman dielo kumadi Jesus paimpanu dat pamagunan iti kamuan da tulun da Kristiyan nga opiduo hot ay tinimungan iyolo na minamogompi da hukum-hukum makinarahingan iman kumadi Jesus nagi iyolo nagi kadawhit ay sumambah dat binatang patung daw miampay dat tanda-tanda daw menerima tandanya narotian dati dat
ina po hipisuayan kapia dati det sebagai pananud det kinorohingan kumatulun det ay kogumuan tay ko katumbayaan det wokon nga iso na po papisuay kapio nga iti kamonda hari Sabat. Jadi ilo kadaw hari Sabat nga iso kamantadit hukum ba kinorohingan nga agumu kumati akunan na dati dat ay ina po hit tanudan dati nga paimpuli hilo boras kinorohingan akon kaila hukum 10 no iri nagi kano pa di murid-murid Yesus sendiri kumbali lo ko boras at iatih na po di kapiyam isay na di asalamat ka iati dating po bay no nga iri mati tuhot dati iatih na po kapiyam isay na madit asalamat ka tuintangan na po ay iya didit agataga hati di suay kairi ino pa itulun-tulun dat man salamat idi nga iyolo na po nga no iyolo na po nga ino pili ikamundo 9 tob nasapan da kinorohingan di panap daw di mataraykan Allah irinahi kamuyan dati dat ay orang-orang pilihan napili nga ito kabuyat tibo nga haro na kapiyahit sekira na pod borosan dati haro ti kamondat 144,000 kaduhong kad iati na pong ipagilitan di na pili da kinorohingan dat hiri puji Tuhan puji Tuhan tu nanuan to kasiwatan do ay tumuguang maya di kantakan dit okon ko insana natulun nga kawaya suay ka it nangopili dahiti nga naritan gi kadaw dat ay ino po itulun-tulun da salamatan da kinorohingan nga ino po hit ginawo pamusarahan pamuhandaman diolo nga nobas no yolo dat mangukab mangilo minsingilo ilot oretan nged iswang da kitab na boras dahitid ino po malaikat-malaikat tat kinorohingan nga dadamot yolo dat mominsuhu ikadaw tit pamuhandaman nga tulun mo idat iati na pada nga minsingumbal na dahdat mangintong ilo kitab pero no linaid anak ko kabo kitab kumbalo ko saraw nga ko hondom nga ay kori ko tilongan do may pangukabilo kitab pero no linaid dat ay mengirim kasari tambalut dud ayat Alkitab boleh jadi kita dari status WhatsApp ya toy ko hari pakirim boronungan bahkan mungkin hari aplikasi kitab dari handphone nunga to kay kumbalo at tudo demi pangukab kagumuan ni matid di hinapyahit aplikasi kitab dari handphone gatit ay man ko osarod ngon kapya tudo magano timpod mambasa kecuali suai ko hari tulun daw muhot ay di mana itu ayat yang dia bilang ka yo nga ya dia po ibo harapay muhot hingga may ayat di dat okon kay sumuang ka ikabanggi momiragi titinan nga isumoliwan yang najis kon kay sumuang isumoliwan at tudu naginday aplikasi Alkitabot telepon nagindet yang masuk di mulut ihumon kab nagit aplikasi kitab dahulu nagindet moy pangukabilat buku kopio buku Alkitab megalit ti dia timbango na dihit kantung sangulun na po nga turo na kilo timbango nga 8 kilo tok asaro nga na dit ay
ilo ngay matugadi kitabo kaagat ka. Ilo ngay raso ka kaagat. Mano pa dadi ko film ay dadi igitan iti dia bogi. Haro hilot iswang ga handphone aplikasi. Ngoy na di piwagat harit sebagai sangulo na tulon na kaubasan haray ginaw to ket di ba. Kadang-kadang got mo ita ka gereja lebih pendak kawayanan ikabandaran ke paing kuro nga yedit kapi atamahandat paing paing kikil paing gititit kitabot malagsalaga tulun yedit susuay ginaw ba iri nagin pasimbayan nagiginawod ino pay kitab nga hilasuang ga handphone. Iyo ko nga simbayan ni madya di iyo nga simbayan ko ito di nga misway it doho na pod ay kasukungan nga atumbayaan ako insan ta daw nga santob na polot ay kitab da ipaingigit dati nga ay so na lumobi iti book katiti hilad handphone dati dan tulun nga igawon sila bagi isay no kailod insan tadaw sumunod manutudua pintuduan no mangintaw nga ano milad ukabon bahkan dan nailan dati ditimpo na katalib ilo pia book o kitab isinuratan nga panatasan da tulun dat ay menghidu managak na puji Tuhan gisamod nga harap kasari. Nah, jadi montok dati ilaid na ay miagal ko hondo mida kosorow haraginawo dot mangukab da kitab nga aorikot kaswabon na bayan ng umbalan no di dati dot ino pa'y ginawa dati ay own subdot mangukabot boros-boros kinorohingan mangintong monorisid mambasa kadati nga mandagyak pilati tumboyo tu iri na pa nga iso na kadawhot pagangatan da kinorohingan kumadati katilambus ino pa'y tulun-tulun dat timungon salamatan da kinarahingan nga iyalo na padim tulun-tulun dit ay kiginawo haro isoot naritan dahil kitab ipinungaranan di Cornelius kiginawo miagal di Cornelius tu haro isuang ginawo daw isuang got ay karalanon do kaposit daw dot orohian magihumbot kebenaran mencari kebenaran gumutulun dah iti pamagunan na naritan dat miagal di Cornelius puji Tuhan tu isuanggat ginumuan da tulun idi nga ihati na ngay ipagilitan di tulun-tulun dit miagal di Cornelius paingkuran na pa kinarahingan dat ay pinapawaya da berkat maya di Cornelius paingkah nagisih da kumaraja montakidit tulun-tulun da paingigit ipapainsawat da boros-boros sa kinarahingan iati na panda nga kanuh to kamilaan maya dat ay right ka kinarahingan paingkuroh na po kadaw hi Cornelius dat nakano kawaya dat ay tambuloy maya dat malaikat ta kinarahingan naritan di tenu dat ay ilo kadaw malaikat ta kinarahingan nga maun subi dati dat iati kadaw nga harada ginawo dat mangilo mangukab magihumbo katapatan kebenaran maya da kitab iati na itulun-tulun dat ay miagal di Cornelius sa ginawo tu pinapatilambo sidit pangunsuban panuhuan da kinarahingan puji Tuhan okay kaya abuk-abuk tadi kitab nga mangambot hari Jumaat to bayno nga ko basanan ni matigad hari Jumaat pohom ay hinggo na di sikula sabatid di kaki
Yo nga ubasit ti di ano mo ti sa nang riman ko pio. Hinggo no di sikula sabat ti di ihumon lagi sikula sabat hari Jumaat. Hinggo no di kitab ka. Tahu-tahu naliwan hilo garaja. Haran dahit ano man ko nila nung hinggo. Ano nila nung hinggo kinokoyoon. Okay? Hari Jumaat ko basan to kuno mo titid di hoy. Hari Jumaat om magihum lagi sikula sabat, magihum lagi kitab. Hari Jumaat asaro na dihilo gurup lagi. May dagyada ko pakirim mo isikula sabat tahitig gurup ka. Hari Jumaat po makikirim lagi di sikula sabat. Nakurad okon ko di hari Isnin po. May da ko pakirim tayo ka di hari Ahad po pakirim mo do kayo ka. Ay montakit o basat miwon sa ila sabat sikul maya da aplikasi nga tayo ka i-gurup-gurup sekolah sabat idoho dot ay pangunsuban na. Milon na po kada da ko pakirim mo tikid tadaw. Hari Ahad da pakirimon da ko. Okay? Hari Isnin pakirimon. Hari Selasa ano pakirimon. Milon na po akon ko iyod di. Hari Ahad kirim semua. Hari Ahad ko kirim na ngay sabat petang gisam hari Jumaat. Nakuruto iyod di. Iswang dot hari isa seminar sekolah sabatet ay nakumbala ko na kamo. Antakan pa di nga ay presiden dati at ay pencerama Pastor Nelson. Isa no pamantadit ay pagangatan dahiri nga montok no podit pemimpin sekolah sabat ikaman dati sigu montok no podi sigu nga mosti dat inapahit ay pininsingilaan di siya right kay sekolah sabat nga pay mahamaha no pay kuro ko mo pay mahamaha mila na po hom induo kasugut to balajaris sabat sikul ay do insan gulian na kago mila na po induo sayra na pod ay tumaguang kad di perbincangan sekolah sabat nga niya galabod dit inapal na sekolah sabat di ba nga kaubasan na datid sumuang takod hilad Isnin. Okay, sumuang takod nandad hila Selasa ka. Sumuang takod nandad hila Rabu. Kaubasan na tiya di. Yadi mari ka. Nam yadi no bo. Nga ino padagay Isnin, Selasa, Rabu kadi nga ako niko roiton to ko rin hiris sa basikul bo. Iri na po nga iso o kauludan dat abalajaran dagay dati so kurang-kurang gat hari Isnin abalajaran dati hari Isnin. Paling kurang lah. Nga milon na po ato ko tanudon niri. Hari Isnin naging nga ay nunit. Ay nuno balajar gi. Hari Selasa induo na kaulang. Hari Rabu intalu na ko sugut. Sayra dahirin perbincangan sekolah sabat. Kung namintang sabat sikul, nahapal nun na sarita daw. Nunusuang hari Isnin, nununaraitan. Hari Selasa nununaraitan. Nga, ay kurayan po nano, dairi na kinawasanan natin. Subo-subo iperbincangan nga, penal 1 hari Isnin, penal 2 hari Selasa, penal 3 hari Rabu. Kaubasan natin, di ba? Nga, ay, milo na gid, kadang-kadang iri ni mumusay datid. Iri ni abalajaran. Hari Rabu kaya, hari Rabu na panatasan. Hari Selasa kaya, hari Selasa ni panatasan. Okay? Nga, paingkuroh ya, iya di piyay kaubasanan dati nga, it bobos nad akuri,
paling kurang nga haro hitimpu dati dot ay kapinsing hilot boros-boros kinarahingan. Puji Tuhan pemangku tu haro. Sekira hari ipagilitan dati kumbal nga impunay na dati do kaswabon do bayno. I will go to kono tadaw do bayno. Haro ti may pagangatan dot ay belajar to kolot boros kinarahingan. Mongintong to kolot boros kinarahingan. Umbalan to kono mati kapiyo gid. Sekirad iyati it ako po damigit ta kitab nga amu na atatakiti handphone dot itit kantakan dating po ba no pasuangan no dati la kitab handphone dati halipiad o gumu no it aplikasi suway i apurimanan natin lebih penting o pano nanday ki handphone dati nga hingga iduon to ko iduon nila kitab ilad harahi alkitab ko ka nga ay madi kumbal aba sa ay gitan pa nga mo gid anuan to kana dadat ay no kadida nang giris priority kayo nun kay kokoton nilat boros kinarahingan de id handphone to kopya popakita iyati na la tulun-tulun dat nangatan dot kiginawo papatilambusat ay pangintangan dati dila boros-boros kinarahingan kalimpupusan ino pa itulun-tulun dat ay naray tandat timungon salamatan da kinarahingan nga iyalo nakadawi harohot ginawo da monopot kopyo iswang mamagayat at ay jiwa teko tulun da suway magangat diolo dorumikot kuma di Yesus. Suway ko iyati sayran atanaman tokotit boros-boros sa kinarahingan haro ginawa dati dat monopot to kono mumbalat tumanod di boros-boros kinarahingan nga haro nagi kadawi ginawa dati dat orohian ilo karuhangku ilo tanganak bahkan tompinay mungkin itambalut haron na hit oritan datid olisi to kollo karuhang olisi to kollo tanganak tompinay molohing bahkan kadati hari tambalut to kalisihan dati ilo no isa oralan dati dat ay popatudok dat iyati no po nga pusaw dilo hingga dat angatan to koy lo dot ay mampay kadaw lo kamon dot timungon da kinarahingan sebagai tulun-tulun dit o pili da kinarahingan ay sa sangulun piya kadahiti ay suot sangulun piya it nasalamat tahila suruga hinggad inapahit imakota daw nga ay sarambituon sa kiron po kasuhan ko nga haropiro-piro o jiwa haropiro-piro tulun dahil kinayonan dat abanto gidi inakano do no kasuang giralan dat mongay hilo maya dot ay pagangatan puji Tuhan tu nuritan dahil tidak isuang po boros malayo nga megaliti. Tidak akan ada seorang pun yang diselamatkan di surga yang mahkotanya tidak berbintang. Puji Tuhan. Isuang na po kaposyen ko iham apat na po dami sa taon ay so pa kapit sangulun kapya tulun dan nangatan ko gisambot mininsingila sila kitab o orahyan ako belajar kelas Alkitab kelas baptisan minakibaptis aiso ngan horitan dahilod aiso sangulun piat ipagilitan da tulun di nasalamat ila surugan aiso orang bituan dahiri makota ka ay lanong baing kura kopya komone lagi saray santo ko to di makota ilod
tirom bituon ko paingkuro ikomon ko ako ikailom iya di kopi ako paingkuro simbolik patay ko paingkuro nga gisam mo po dom ilo na orikat dati da mumuhon dom lam paingkuro nga haro nagi ikarait dat ay agumu iralandot ino po hit kagaya ta tulun da rumikat kumakin orahinga didi nga agumu o pawayaan suai ko ikangat to kopio boleh jadi kasawo ko nakatano di siya nakatarimo kebenaran ko ruhangno ako na po ko iri isay na ko ilo dat ay itampinay no ikaw balutano nakatano di ka daw nga haro lagi manahakot ako di ka ilo manahak ko samangat ko manahak ko sisiwo ko mangunsub po toy dahari ko boros sa miya galiti kana po di hom ongay ko no puli pamagunan panudok ko no pagangat ko no tulun do asilih dat murid da kinarahingan po juo na yelo ka nga intangan to no po sa kira logic da tulun right no po ka iti mong baptism to kay milangay mo maju inay tulun-tulun dat nanuan dat kuasa mandat ang milog mo manso itong mo sitar ipetong mo sitar nga inong urapan ka ngon no pa di anwa ilat boros at baptiso nila kahom ay sa ini dati tinabaptis ako ni ko natikid to kad harahin numan to ko baptiso dati di nga irini ko man kud harap pira-pira ay kulong pangunsub patay ko pangisasamod ko pangisanong ko ginawa ko paingkuro nga atapot ibugya karangahan mo iso no pohot ralan dati da milo mampay ilo kamoyen dat mamagampot ta tulun da suay rumikat kumakinarahingan kano to kod rumikat ta paimpuli pamagunan nganuno suay kasambayang dati monikid sabat harahit cerita misyon to kano po bayno nga mantad da hilod ay hinggo po pakantakan perikatan to ko mantad da hilod gana ka iti na di tujuan po persembahan sabat ketiga balas dati nga manguhup to ko momonsay tisikulan da dia may to ka di puho iti persembahan sabat ketiga balas puhuan nanda dati panahak to ko no hingga na pod man pa'y kubasanan lagi saringgit nga ina pa'y saringgit nga nakarikot dahilo nakauho paminamon sidit itamodan dilo hirin na nakano dat minangha katulun-tulun da rinumikot kumakinurahingan sayra dat pinaparikat ka di persapuluhan no persapuluhan nakano minanguhop dit pangerja pelayan da kinarahingan dahilo dot pinapatilam busi pelayanan agumu itulun dan nagampi yadi ato ka kanod rumikat dahiri kakano mo boras komonod ako kay lumimboras iswang dating pubayno agumu ila pelajaran maya dot alamaya Facebook nuno po YouTube bahkan TikTok pa nga gunaon da tulun da iswang na palayanan timpo bayno hilo nalot tunturo dati dat Sheikh Kasari Sheikh Dusun Ministry Sheikh ako kayo dusun nga sa kurang-kurang milakod popo Sheikh iti pelajaran kumatulun da suway ilo nalo na ray tandat ay isay na koilo da irinay isoralandat iyati na po nga ay nakatarimo harodihit pawayaan dat ino po makota dati nga harorombituan puji Tuhan noritan dahilad tidak akan ada seorang pun yang diselamatkan di surga yang makotanya tidak berbintang agumu oralan dati agumu
pawayaan dot papaindalan iti kamun pagayanan. Jadi tampinay ngay paingkuroh no pohot kaindalanon datid iswang dot koposyon ponanudan dati kumakinorohingan milo no mati kapiyo borosan datok kadido kayud o sinang-sinang ka miagalidit aga tumuti kadaw hitit ay ponanudan dati kumakinorohingan o gumuot kosaduon dati itswang o ginawo koposyon dati sendiri nga o gumu na kagaton dati kada poborosolot karuhang no tanganak no tambalut bahkan mungkin harahi sangod itanu korohian suay na sarita digi ikahaharan hiti nagiginaw dati nga o gumu na kagaton dati dot ay mumbalot minsan mo kumakinorohingan nga umbalay to ko kasari dot rumikot sumondi kumakinorohingan sayra na pod ori ko tatimpudi nga ay so no pasunduran dati suway ko kinorohingan o gumu kagaton dati nga iswang kagaton idi pakiuhupan to kinorohingan moidot ino paday kagaton idi nga anu dati domon lipamban Susuai kata purimana tori limo datang sinduala kada ketemu harus solihon nogikan balik Yesus kesasari koromo asoko ira sinayo kata ketemu Yesus nasolihon ano misis atakan iswang samayang kinarahingan yasundu iswang kerajaan sorga konsikaw dot kaswabon dabayno insan pakagud na limpupusan dahay ti kay sisan dot sumambayang kaswabon isa ikapurimanan dahay isa ikalangadan dahay dasayra do karikatan no kumainduo nga insanan no payahay nga ipagilitan da tulun-tulun dit atimong no it salamaton no agumu no hot kontabon dot ay ginawa dahay wananudan dahay da rumikot kumadia nga iya nahit lansanan dahay di kanu da mangahak dahay kanu manguhop dahay tumagwang insana na kolom konom korohian da pumagunan gisambot anu dahay dot ay papabantog ikay sisan dahay kumadia papoingkakat diad iswang kakoposian dahay da kita daw Tuhan pengka nagiit kinaruhangan dahay karuhang tanganak tampinay kombolutan dahay nga sakirad ihay nahit napili no demoy pamagampot pamagaway dilod papansamok kumadia nga anuan no haid kuwasa kasiwatan kagarason gisambot ay kanwi hay papaindalan dit tugas-tugas palayanan din numano patumboy o kumadahay tadaw dabay no dadamot tayo iswang tindalanon ko posyon nga man ni hay ahako gisambot ay pointunod kasari alang lang dahay kadadad ihay no po nga kasimpang katampisal mantadiralan at pinatudok no ang pinaili no kumadahay ang punan no duswa dahay Tuhan itinadi sambayang dahay parikatan dahay kumadia iswang ran ni Jesus. Amen. Okay, kung sikaw dot kinapagyampayan natin do kaswabon na ba no? Hali piad aalaid ko piyo nga puji Tuhan to nagampot itit kay sisan dati. Insan pakagud iswang gat tinimungan to kati nga
may to kano pati lambuso sa kadung datid monto ka pelayanan painsuang na hit pagangatan datid pelayanan AMR gisom na po dandahom pero na diri dihay aruhay nad karikatat 2,000 puji Tuhan mantadot sa kadungay dako kapuhangan na kayo pati lambusan to ka natit pelayanan to ko isa o pawayaan datid ay maya da pagyuhupan ng pagisisaan dat ay pelayanan dadamot pod hara kasiwatan dati hinakono asanong tadaw dat persiapan tadaw do bayno intatan dati magindalan intatan natulokon kada da onsut kada da kagalam kada katong pisal hinakopom kapiruba tokod kaswabon da swab